Bakunzi bamenye Impamvu TV, Muzarendo wanyu ndagarutse. Nkuko nabibabwiye kuva kera, ndagarutse ngo nshimangire ibyo navuze, ibyo nagambye ntiritashe. Narababwiye nti ingotanyi bw'amayeri igihumbi zigeze kuri 999, hasigaye yeri rimwe. Yeri rimwe rero naryo ryarangiye. Narababwiye nti ingotanyi nta hantu zigeze zisinya amasezerano, ntaho zigera zisinya amasezerano, ndago ingotanyi zigiranaga imishikirano y'ingotanyi ibiri muri garama mayeri gazo rwose zaragakinye, none rwose garashize. Ibyo nagambye ntabwo ritashe. Nabwiye nti basinya batasinya twe wasare ntabwo bitureba, ariko ico nzi ko batazasinya. Ntibategereje kugira ngo yeri isigaye babone ukuntu bahanura indege barayibuse. Bati none murabizi ndamasezerano turasinya ndamishikirano. Hajya mwabagabo mwe ingotanyi RDF biyoroshe ikoti ry'abatutsi bigita abanyarwanda, Museveni bita abanyarwanda, baza mu Rwanda ariko ko ari abanyarwanda. Barandabwa ari abanyarwanda, n'abanyarwanda bo kwa Museveni wababatije, niwe padiri wabo, niwe musenyeri wabo, wabatije izina ry'ubunyarwanda, ati ngaho mu banyarwanda. None bagezeyo basanze badasa n'abanyarwanda, bati turabanyarwanda. Nuko mucyo kintu rero ico nagambye ngiki kirasohoya. Ndabwo Wazarendo tuba twicaye ngo tugire kaguru, kandi ndabwo Wazarendo tuba twagiye mu misamo turatwara za Bibiliya n'amashapure. Uko mukurikirana ibibara ku mihanda natwe turabikurikirana, ariko twebwe ndabwo tukurikirana kugira ngo tumenye, kuko ndabyo muratubwira byo tutazi tuba tuhibiriye. Ahubwo twebwe tuba tubwira ngo dukurikirane mwese, twumva ukuntu muri kubesha, twumva ibinyuma byanyu byamaze guhaga pizza, bamaze guhaga za champagne. Kandi ico navuga ukumva ko atari ukuri, ahubwo wowe icuvuze uri hakujya ibwota amasimbe, ukumva ko icuvuze ari cyo cyukuri, ukamenya amakuru gabaye ibwito, gabaye itongo, gabaye mu rubaya, njewe uhari nagagambo ko kari ukumva gawe ariko mazima gukuri. Nuko mwabaye rero. None rero twebwe Wazarendo twe mutubwire twarakurikiranye cyane, muti hasigaye kiriho twarababwiye tuti nyamara feri ya mbere ni mu Rugwiro, iri yeri rya nyuma y'igihumbi niridafata ni mu Rugwiro. Abari bazi ngo mu Kongo harimo indambara, ngo dufite indambara, nta ndambara, ubundi bw'indambara igiye akuba kasa mutwe. Wazarendo turababwiye kandi turiteguye, turi tayari. Indambara nibwiye kuba kasa mutwe, nta muntu urongera kuvuga ngo hari amasezerano bishe, nta muntu yavuga ngo muhagarike indambara, nta muntu ava ngo seserufe. Tugiye kubashiriza ingotanyi RDF yise M23 tugiye kuzikaranga mpaka jugujugu mu Rugwiro. Gamba televiziyo Mubaraka gambaga ngo bari ko bakuza kugabwira bw'iwabo, ngo baratabwira abagore n'abana babavane mu hakikara. Ahubwo nico tubabwiye abagore, turaza natwe tubabwire, mumve ko natwe abagore bacu babyaye nka ba mama, babyaye nkuko banyina babyaye. Ukumva uguheneye ndumuhenere akwita ikiburanyo, bisubire mu guheneye ndumuhenera akwita ikiburanyo. Kandi baragambye ngo uguhimatiretse agusubira mujyamye ku buriro umwe akagera mu muranukirwa gusa, kandi mwese muranukirwa. Ingotanyi rero zadusuriye tujyamanye, ziyamuke turanukirwa, nazo zikunukirwa ubu ngubu. Rero tugira ngo tugambe ibintu kuntu bimeze. Ninde wibuka umuhari bitaga Inita ngo Murangwa kwari gwiwe n'umugabo Jonas Savimbi? Ninde wibuka Charles Taylor muri Liberia? Jonas Savimbi yarishwe ageze mu mugi wa Uwambo. Uwambo ni umugi wa kabiri kuri Rwanda. Reka natwe twarize, ntimugire ngo Wazarendo ngo tutambaraga ingweto, ako twarize dufite mu bwenge. Rero Uwambo ni umugi wa kabiri muri Angola gukurikira Rwanda. Jonas bamubwiye baramukoragoza arananirana nk'uko Kagame Paul ameze. Bageza bati rero urukwigerezaho uko mwabyamugendekeye urakuze,
murakuza abakurikiranye menya impamvu. Iyi niyo mpamvu mugomba kumenya uguno munsi gwa none. Kandi ubwo butumwa bushobora kuba ari bwo bwanyuma bwo kuvuga ku ndambara yo muri Kongo. Ejo muzumva hari ubundi butumwa ndi kubazanira budahuye n'ubu. Muzagamba muti byavuze iratashe muzanira yarabigambye. Rero Jonas Savimba amaze kubona ko yigize kagarara. Bamurasanye n'abajenali be n'iki byose. Affaire terminée. Umugabo Charles Taylor yiba mabuye. Arakiba abanyamerika bageze bati yewe sha rekera aho ngaho. Hajya ubu ngo bari ntafunga ibirahe. Na Kagame wanyu rero ngo kuko bwiye kumugendekera swat. Nugupanga Savimbi swat makamujana kwa Ntana. Ariko uriya mugabo njewe rero nje ndababwiza ukuri. Ndago azemera gufatwa mpiri n'ikindi vuge tagazemera kumanika amaboko. Yaragambye ngo nzapfa ndi kugwana. Uyu amaze kwitatira urubanza mwe nuko mutabizi. Aba bajenerali bari inyuma ye mwari kuba goma banga kwa mugani kwa mugore ngo witwa Idamange. Mwakari kuye abantu babagabo. Kagame ngo aragwaye ngo ari mu Budage aragwa. Yes aragwaye nibyo. Kandi nawe ari wowe wagwara kubera ko hageze. Na hantu ushobora kugwara n'ingwara zose utazi zikaza. Koresha imugeze kure umutima ugaterera mu gihumbi nayo ni ingwara. Ariko ikintu ndakubwira ndababwira ndi jewe muzarendo. Ubu Kagame umugwe uti Kigali ari gutegura kudeta. Kandi rashushe. Yava mu Budage ari kwiruka mwakumva ngo yageze Kigali. Mwabi general mwe byimbura mu maro hajya mugiye gupfana n'umuntu wabaye umwiyahuzi muri kuzirike. Ndago muzi cyo gukora. Shemwara nyumva ngo nabaje cyakora ngo ukarakanuka ngo gafita akawiheje ngo gitwa ngo n'umugeneral kubera ko abantu abawutu benshi. Ubu witwa Ebingira ngo utazi gusoma no kwandika niba arabimenye Imana tombaze. Abo bakabare bari kubafatira ibihano kubera inshi babakubise twuma ngo bakubitaga inshi umugeneral muzimu kubita kurusha. Hajya imbunda mutunze zirimo iki zibaga mu masasu wabasike muyoboye n'indama muyoboye ku ndamba rutayibwira ngo kuri kingo yumve. Kuri kingo mwumve. Yaragambye ngo reka ntawango muri kino gihugu ntawakora kudeta. Yarabazi yaramaze kubasoma mu mitwe amaze kubashira amaze kubashira breba mu mutwe. Aziko mu mitwe yanyu harimo breba harimo amazi. Ukumva. Rero ntimuzatungurwe bazarinde twe dukoze ukwasha ko tumva ibintu ku kintu tucumva n'umubaro go dufite twewe ubwacu n'abavandimwe bacu. Ndamahoro gahari muri kano karere ingotanyi zikiriho. Bandu muri nyuma y'ingotanyi mumufite mu mutwe bazima mu gutekereza neza aho ibintu bigeze ndago mu kuhareba. Hajya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni umugabane mwitere kuburi ngo Rwanda uraburuta mwiterura. Hajya mpatse ibihugu muzi ko ari umuntu umwe. Umuntu witeruye kuri Amerika hajya murumva sigaje kimwe abajenerali mwewe mutekerezaga ariho yiyise namwe bandi murahagera ingufu ifite muraziyisi none ngo mugiye kuja mu mitsi baba kinyaga kino batirika turebe amayeri n'ingotanyi abavandara bati imishikirano igomba kubera n'umukasinyira hano imbere yacu. Amafaranga yacu ndaho gagiye guhira muri Kongo kubera indambara zanyu muri gushozamo. Tugomba gutangira imishinga yo gukorana na Kongo ari uko ndangotanyi gihari. Kandi mbabwire nti indambara yo Kongo n'u Rwanda uko bayiroshe mu Rwanda n'u Buganda n'ubwo Kisekedi atabigambaga n'umunyabwenge ni azi diplomasi yiwe. Ariko ndakubwira ngo waje kumva na Uganda iravuze iti nyamara bino bintu twe tubivuyemo Kagame gwarisa. Cyangwa se ukubita imbeba ntababarizi haka. Ukubita imbeba ntababarizi haka bwese inira haka mugereke oya zose ni imbeba. Kandi nta mbeba ishaka intambebe ishaka mu rusengero ngo rokoke ntambe imbeba zose ziriba. Baba Rwanda n'abajura baba Uganda n'abajura. Zose rero ni imbeba zose ziriba nta mbeba yo mu rokori baho. Uzaho imbeba bagiye kurokoka kehana niyongere kwiba azabimbi. Imbeba zose zitungwa no kwiba uko ntabwo zigaburikwa. Rero igihe niki kirageze mundu ushigikiye akarere u Rwanda n'u Burundi Kongo na Uganda hori hose. Mbese ubwo kwibaza nyuma yaha ngaha ingotanyi zanze kuja mu mishikirano gusinya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hagiye gukurikira hiki kira cyemezo cyo muri Conseil de Sécurité 2773 ico cyavuze murakise. Ubu ngubu ndakuvuga ngo none ngo ikintu cy'imishikiro kirarangiye narakambye nti akari mu menyo bw'imbwa ukuzaga mu buhiri
icyo nagambi ntago mukibonye. Ubu rero n'ubuhiri bugiye gukora kubera ko imbwa yamaze ikintu cyamaze kugera mu menyo gayo ni ugukuzamo ubuhiri. Gukuzamo indoki gara amasezerano none reka da nukozamo indoki ziraziru imbwira ziru none rero nugukuzamo ubuhiri tena so ubuhiri bw'igiti n'ubuhiri bw'icuma. Ingotanyi zigeze hahandi bazibwira ziti cira nshira karyoshe mire mibinyotsa. Rero munyarwanda kazi, mugongomani kazi, murundi kazi, mututsi kazi, mwese bo mu Rwanda naho muri hose hajya mwe muri gutekereza ko muzi ubwenge kwa agiye gukurikira hiki. Reka nje kibabwira kimwibaze giye gukurikiraho nukurasana twivuye inyuma wazarindi turi kwisonga tubabwire mbere y'igihe twarabitekereje bakomeza gukomakoma. Ubu ngubu mwitegure akaba kabe bafate Kinshasa cyangwa se dufate Kigali. Ubu hari inzira ibiri zifunguye, hari inzira kwerekeza muri Kinshasa ku Ngotanyi, hari inzira kwerekeza i Kigali kuri twe wazarindi. Hajyanye nduzagerayo mbere ko twagera Kigali kwanagaruka tugasanga mutari mwagera ni Kinshasa. Umuzarendo mwene gihugu wese aho muzagenda aho muzasanga adahari. Muzagwa ruhabo nkayampara yavuze ngo ije gutigira n'igikeri. Igikeri yavuze ati rero twe naho tugera tugera mu mazi nugera hano hari amazi kandi ngo gikeri uri he tumve ko ndaragusubiza ngo ndi hano. Impara irasizori irukiri ukigeza ku mazi gukeri uri ngo ndi hano. Impara yirutse irinda ihirima itari yasi igikeri no kuja muri Kongo ngo gufata Kongo umenye kuzamera nka yampara yari gutigira n'igikeri ugikeri uri hehe aho uzagera aho uzasanga umuzarindo aho uzagera hose uzasanga umuzarindo. Miliyoni 120 uzazigeraho miliyoni 13 tutari twazifata mu maboko. Ikigali kuva hano muri Masisi cyangwa Rucu ndumva Kigali wakoresha umanza no kwezi ko utakumara wabugeze Kigali iminsi 30 wabugeze. Ariko si handi mwagenda kamezi 9 hajya mu kugenda kabari kugenda mu ntabiri bagize guno munsi niko bimeze. Twabafatiye ibyemezo Ngotanyi mwe rero ushaka akurema akarenga akirikare kabare yarabwiye ngo ntahantu muzahungira ngo akarere kose mwarakayuguje. Muri abayogozi, muri abanyanguzi, muri abasahuzi, muri amasiha, muri abicanyi, ibyicanyi binywa amaraso gusa. Twagize ngo tuzibagirwa bavandi mwacu mwishe kuva muri 1996 na guno munsi mukibica. Rero mwavuze ko mutazahunga ni mugume hamwe turaje yagoma televiziyo n'abagore banyu turabigwira. Cyakora mwe mwitegura mkwiyahura nubundi mu Rwanda nkabiyahura nubundi mu kwiyahura. Tukuya ngo tubabwiye twe wazarendo undi utekereza ntago tugendera ku moko g'abahutu n'abatutsi ngo n'umututsi unique. Icyo tugwanya gatsiko kamabandi gitwaje intwaro gakaza gafata u Rwanda mbiri gakica abanyarwanda gakica abakongomani mu Rwanda gisha abahutu gica abatutsi n'uko munsi niko bikimeze. Abatutsi benshi bamaze gucana ku maso mucane ku maso mwabahutu mwe mucane ku maso baba ndimwagendaga mwubamye ngo batababona batabamenya mucane ku maso. Ikintu cyo ndi kugira ngo ngamba hangaha ntabwo naje kubwiriza ariko ndi ngo bibarize nyine ndi ubu ngubu mu gutekereza ko hagiye gukurikira hiki mu gutekereza ko hagiye gukurikira wa mutu we wa mututsi we wa muntu uri mu gatsiko k'Ingotanyi uri gutekereza ko what is the next kira kujyaho niki. Niyo mpamvu tubabwiye ngo mutega amaso kigiye kugira ngo murakibonesha amaso ganyu vuba sikera kandi nababwiye gitangira kugamba hose ko ukwezi kwa karindwi guhisha ibintu byinshi kandi abantu mwese muri mu mashamba arete muzarinda aho uri hose waba uri hanze y'igihugu waba uri mu gihugu waba uri hehe umenye ngo ibintu birahindutse igihe niki buri wese agasubira kuri gakondo ye. Igihe kirarangishwa mu muntu ngere yitwa impunzi zazanywe n'ubuhunzi bwatangiriye ku Ngotanyi ziragenda zigarukanye ubuhunzi ngo zije guca ubuhunzi none hajya mu Abanyarwanda. Ubu Rwanda rukinguti buri wese nashabasha mu Rwanda asigaramo banga ukingu u Rwanda ni gereza idasakaye. Ni gereza idasakaye abantu bafungiye Abanyarwanda bose barafunzwe ariko ufunguye bavuga uti buri wese afite uburenganzira bwo kuja hashaka. U Rwanda rwasigaramo mbago. U Rwanda rwasigaramo mbago. Rero no mpamvu babwiye ndi mutekereze iki kigiye gukurikiraho ibirakurikiraho murabyibonera. Uzi guhita mahitemo igihe nico guhitamo. Uzi guhunga ahunge ufite ahungera ahunge kuko ntabwo ndi guteza ubwega. Iyo ubonye imvura igiye kugwa wari wanitse ibintu hanze urabyana ukabishira mu nzu. Rero wanitse hanze ni yanura shire mu nzu dore imvura y'amahindi raje n'abarokore bagambye ngeye Imana yakuye amaboko
mwanzi imana ngo imana irabatinya, imana ngiye kubera kwita batinya. Mufunga inzengero, amakanisa gose murafunga, mufungura amabara, amazu y'abatinganyi byose murafungura. Ngo muguhima imana ngiye kuba kubitanga kuri yakubise Los Angeles. Nuko nguko ikoresha abantu, imana ntimanuka ngo ikoresha abantu. Rero ubu yafashe Gideon n'ibibindi, ubu barashe mwitegurire sasa indambara y'amagasa, amagasa ariko kweheje inkweheje ntabwo ari intambara, ni kweheje kumukiga yagambye ati ni kweheje. Rero tugango tubabwire ngo uwitegura yitegure, ntabwo ari inkuru y'imbarirano, ntabwo ari igihuha. Kudasinya amakaga amasezerano nabivuze ko ingotanyi zitazasinya, ndaho zisinyaga amasezerano iyo zigiye mu mishikirano zafite ibindi ziri gutegura, none byanze ibisusa bya amazi. Ngaho rero bado mukunda menya Impamvu TV, iyo mpamvu muyimenye, impamvu zanze gusinya. Naragambye nti inyuma y'agatsiko hari ingota, imbere y'agatsiko hari ikiziriko kiri kurira mu josi. Kuje imbere ntibishoboka, kuje inyuma ntibishoboka, hajya murashahiye mwangotanye. Cyakora nje babwire mwiyahure hakirikara, cyangwa se muzinge mwiyahure nkuko abahutu 94 biyahuye duwane bakazifunga ariko bakanga bakiyahura. Iyo mwaravuze ngo mwari kubamara, barabacitse mwari kubamara. Rero namwe mwumve ko 94 yaje ntawe iteguje. 94 ni ikintu cyagwe ku bantu, ariko noneho kino cyo ntabwo gishobotse, kiranze. Ingotanyi zabo zarabuguje, zirabuguza zijya muri Ngarama, zijya muri Nteba, byose biranze. None amahezo nagahe wazane nuko tuhari, amahezo nagahe. Ingotanyi ko muhariko mufite imbura kandi ufite izindi, tagacagiye muri bamwe kutiga nk'abari guhiga inyamaswa mu shamba. Rero mumenye ngo igihe niki leta eproche, ukwezi kumwe amezi abiri, ibintu muri kureba ubu ngubu bizaba byahindutse ukuri ndabarahiye. Shedi mwene Karasagi ka Myasiro kimugire ngo n'ubu ngubu turabagwanyi mwitegure, kandi ufite akanduke akibikeho, ufite utwo kujya atwibikeho, ndababure yakiri kare, ufite agasukari, ufite agafu atwegeranya dushire ku ruhande. Kubera ko sinava muri imbunzi, n'ubundi muri imbunzi mu Rwanda, si mu Rwanda n'utari imbunzi. Kivuga bari kubasenyera muri kwirukanka igihugu cyose, baze kuba imbunzi mu gihugu cyanyu kihagira uvuga. Rero ubuhunzi mwewe mu Banyarwanda mwarabumenyereye, n'ubundi musanga muri imbunzi, keretse abo mu gatsiko niwe atari imbunzi. Ubizana bagura reka bizabarusha. I Burundi muzaje, Tanzania ntimuzaje, Kongo se muzaje, na Museveni umanza ashata azabarebera iri kumwe n'ukuri kw'Imana. None ko mbabwire nti ibyo nababwiye, naje kubigutsa ko ibyo nababwiye bisohoye. Narabwiye mu Kilatini ntiterenda karita, il faut détruire la caritage. Mukuvuga ko jambo narivuze, abazi Kilatini ngo il faut détruire la caritage, derenda Carthagos. Ni wari ko babigamba gasimbizi, nanje nagakopiya hano. Rero il faut détruire la caritage, wazarenda tugiye gusenya caritage, ni hamahoro araboneka. Imana tugire neza, abasenga musenge, abagore mudufa ababye mudufatira igiburyo, murifatira n'abana banyu. Ikintu shuko ababwira umuntu zatwitambika, babandi bafite akarimi ngo ngabo bazande bageza, tuzamushira ingufuri ku munwa, kibazabesha ngo mufashe ibiti ngo muraje ngo mugiye mugange ejo mutazakwa mu byo mutazi. Ufite imbona agiye kwisha, waguhaye igiti ngo arya ngo wagiye kwisha, cyangwa wabona umuntu aratambuza ukicike bakamusanga yo musanga ko tugakucaragurana niyo ngiyo. Babwiye ngo bantu batuye mu majaruguru mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri, mwitondera ingotanyi, nizibabwira muvuge bizibabwira mu mwikirize ngo yego ngo ndiyo, ariko ibanga ku mutima. Murakoze.